What is your name? Malema! Vova kanyela. Ngwanyana a re itse ka re a re mane ga ke katse ka what the hell another day another diary a re itse mang e ke ang maniaka ke diary ya maniaka short and simple straight to the point ka go tšhomitla ka ta a re itse man nna maneka ke katse maneka na jola le mozulu ya no hone ya no mozulu opela maskani ka ntla maniaka ka ga wa tšhomitla lo sata ba pila a tla go bolelle ka nna so okay maniaka ne le motho na jola le nka bia mozulu a ya ke go itse go mazulu mo amang a ana lo cheater mozulu a maniaka cheatela maniaka ka go mo cheatetse several times mara the one last time ha mo cheatela maniaka o fendile out west go botse ke go itse mang mo le ne re maketse le re na maniaka tsena tsa glass stay soft a tsela glass tsela stay soft no I tell us things of the witch bang. I never tell us things of the no I dibala. I never do dibala ka morala ka vene. Russian na ko jubili. Pa mo admit ko jubili, he tsa na ko jubili kwa. Manu feditse 2 days ngwe le ngwe ha tso hantsa. Malema! A tso hatsawa. A go itse mang e le sono mane ga go wa mozulu a sena selo. So mane ga hantse le ona kwa le ka 2 days ya admission ya no okay mane wa phone la mozulu bolela mozulu a bang admitile mo sepetlele mozulu a ba admitile ka mabaka mafeng just because ko tlhadile a no yes just because o tlhadile but also I found out that I was pregnant and mane ka na bolela maka so na bolela mozulu o yimile because na ntse itse mozulu o nyakang ngwana ka okay a re ke mo bokatse ba mane bo thomile mo teng our mozulu we a le bila a senya nako few hours later ka di visiting hours later on mozulu ka tsena go special atlo check mane a bona mane a ga wa kopa maitshwarelo ena le mane ba re kendlela dilo le bila bolela le mane ho bole ba bangane ba bambale o tlo ba latla fuka sa mo mane a go itse mambana mozulu a romela mane chelete yana a romela mane chelete yana a romela cause ke monna di long distance a romela mane chelete ya di cravings ya di sona ya di ing le bila mozulu a bolela mane no ka renja batho ba go hae hona yana re tlo tla go heno le pudi re tlo tlhaula muzi and then re patele le damages tsa ngwana o tlang a re mana dumela ha a fitsi mozulu ko lenda ko hae ha lenda ko hae o tsena le batho le ba butahe ba baithu kena le ba butahe ba baithu ba tshwere pudi he ba tsena ba kra kokwa ka le mamaka so kokwa ka le mamaka ba itse story sena sa mane ha ba tsena kwa ba sanibonani thina siba kwa Ndimande sihamba ngamadumu awa kokwa ka endele lona le bo mamba ga wa nna tlise mona re tlise re tlo patela di damages ene re tlo tlhaola le motse ngwana rona o sentse ka montlung ya lona ba go sentse mang ha re mige hona le moimana ka mo ene moimana ke ngwana ke last born ya kokoko kwa re nna ke le super le lemo ngwana ka ha teng sela tsamaile 2 weeks ago and then aima a re itse mang ke mo bazulu yana a thomo tlakatlakana go shiyana di how kwetsekane a re ke re bona mozulu o la tsa phone a go founela mane a ga be phone mozulu a tsamaya le ba butahe ba boa later on ka 8 p.m. batla le maphodisa ba batlile ba reportile missing person and then also ba reporta go kwa ka for kidnapping because o nyaka kidnappa mane le setlolo sa bona ke le yana lona go itse mang mane go tshabile nna le monno mong se laile mozulu eno nyakana le ngwana le ka tsheko yo abanyana ba ka lesle